Ka KSU Wapung Unit ha ka jingelam u president bat u general secretary ringkat bat u advisor ka seng men ha ka step jong ka arpo ardare urisau kilale jurip ya upai u bapin poi syaka PC pamra pai hlu ha ka jing jurip ka seng kalalap ba upai bapin poi nadu tolong syaka te ka PC ula sya pom bat sya ot lengkhot lengkhai boro silenter ha kibre wali bam khana bat kinong le nongwan kaseng kalamaham jor ya kibreu kibale ya kene ka kam bakim dei banle biang nang ni syakmat baladalap ya ki kaseng kamban se banle ta bating persya ya kite kinong le dusman kaseng kalamaham ru bagi parasnong parathau ki banajan bat najangai bakim dei syu ban pinjat ya ki paip lada ka dei jong ki pat ba ni kiru shimen kene jingwan jurup jong kaseng ya kite ki paip kadai hadin ba kaseng kalayo jing ujor na kinong trai batrai ha kate ka PC ha ka jo kasngi ki khot kaseng kila shim khia ban maromot ya kite ki paip khnang ba kanum thut ya ka jing pai sya kate ka PC KSU Wapung Unit ni step dawan kre inta ka wato pa ya po PC ni ide sem doktor ni tinya ada ba wa jing stom sa sya dik pat dan tampoi ni PC ikan basanya ni step da jinga snok tidang member wa i noelam da wan seme te pada le thau su thau da em thau pendiki pam ge tene te daw ikan basanya kerpat jur ya gini lagi arsenong le snong amni snong power dan PC bom hoi de pam le drong ti i dem ta sitom ya ga mo PC kantam yu yo i jingmentoi da i pendik i ga lupoi por doktor lagi na staff sa ini sem ge sitom i kanti ikan basong sini area yang PC umani waset kanti kerpat jur phi yo unchalom chawa lan ne gwa bamdo bam klancha jannan pai soba wam hoi de pam phi lan ne pendik phi ga dimta yo i jing suk ini PC